جیاوازی دەستەکانی خانەقین لەوەیە قەسیدەکان شەوان بە زمانی کوردی و زاری کەلهوڕی دەخوێنرێن و ماتەمگێڕ و خزمەتکارانی ئەم دەستانە هەمووی کوردن و وەکو خێزانێک هاوکاری بەیەک دەبەخشن و هەر پێکەوە شین بۆ ئیمام حوسێن و یاوەرەکانی دەگێڕن کە لە ڕۆژی دەیەمی مانگی محەڕەم شەهید بووە. دروش هر لأول روجه وتاداهم مش معاشر ما قش شوي دقنية كيمن زنجير كوتيمن خيرات توزيع كيمن حسب إمكانية خمان ودائما حس كيمن مثلا بشم رادو دغان مان وكردية وهن بكان وكردية لا ما بشرن نشرت إما مثلا تقليد وزوان عربية كيمن بس حس كيمن مثلا تشترك هس لبان قديم خمان بتشيمن يعني لبان باقو بابير خمان بتشيمن